ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба хулосаи мухтасари хабарҳои рӯз. ҳузури созмонҳои ифротгаро дар ташкилотҳои террористӣ дар фазои маҷозӣ, баланд бардоштани маърифати сиёсӣ ва тарзи истифодаи оқилонаи шабакаҳои иҷтимоӣ. гурӯҳҳои ифротие ки аз марказҳои гуногун идора мешаванд, иттилоотро ба қонеъ кардани ғаразҳои сиёсии худ истифода мебарад. дар ноҳияи Рашт кишти картошка идома дорад. мисол нақша дорем ки ба 251 гектар кишти картошкаро гузаронем. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришот дар барномаи иттилоотии ахбор. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар ҳафтаи суҳбат роҳбарони ду давлат муколамаи амалиро дар сатҳи олӣ идома доданд. Масъалаҳои ҷории муносибатҳои дуҷониба, масъалаҳои умдаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. Дар ин зимн ҷонибҳо оид ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон мубодилаи афкор намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбари давлати Қазоқистон ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон дар наздиктарин фурсати муносиби моҳи майи соли ҷорӣ даъват ба амал овард. Даъвати мазкур аз ҷониби Қазоқистон бо қаноатмандӣ пазирифта шуд. муҳлати мушаххаси сафар бо роҳҳои дипломатӣ мувофиқа карда мешавад. барномаи ахборро идома медиҳем. равандҳои ҷаҳонишавӣ, шиддат гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ ва воридшавии мафкураи бегона ба зеҳну шуъури баъзе аҳолӣ боис мегарданд, ки дар давлат ва минтақаҳои гуногуни ҷаҳон нооромиву низо сар зананд. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки муборизаҳои иттилоотӣ бештар тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳои манфиатдор мақсадҳои ғаразноки худро тариқи ин шабакаҳо амалӣ менамоянд. хабарнигорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. бо назардошти он ки дар замони муосир истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд гардида, ин шабакаҳо ба таври васеъ бештар аз ҷониби ҷавонон истифода карда мешавад, хатари гумроҳ сохтани онҳо ва шахсони сустирода меафзояд. воқеият чунин аст, ки муборизаҳои иттилоотӣ дар чанд соли охир суръат гирифта ба тартибу низоми ҷаҳонӣ ва амнияти давлатҳо таъсир мегузорад. тарафи манфии ҷомеаи иттилоотӣ ин аст, ки гурӯҳҳои манфиатдор, гурӯҳҳои бо ном мухолиф, гурӯҳҳои ифротие ки аз марказҳои гуногун идора мешаванд, иттилоотро ба қонеъ кардани ғаразҳои сиёсии худ истифода мебарад. бо ном мухолифине ки худашонро мухолифини ҳукумат меҳисобанд, аммо дар асл онҳо мухолифин нестанд ва аз роҳзани беш нестанд, гӯем хато намекунем. ҳамин иттилоотро ба сабаби ғаразҳои сиёсӣ истифода мебаранд барои паҳн кардани иғво, дуруғ, туҳмат, буҳтон нисбати ҳокимияти давлатӣ кӯшиш ба кар мекунанд дар ҷомеа балворо, норозигиро, парокандагиро ворид кунанд. таҳлилҳо нишон доданд, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар гурӯҳҳои бо ном мухолиф ва аз дигар хоҷаҳо вобаста шуда наворҳои гуногун ва суханҳои ноҷорро нисбат ба сарзамини аҷдодӣ, ватан ва миллати худ пахш менамоянд ва ҳадафҳои ғаразноки гурӯҳҳои ифротиро таблиғ месозанд. сухани беасос гуфтану санг задан ба ҷониби ватан ва ҳаммиллати худ дар ҳолати дур будан аз ватан ва огоҳӣ надоштан аз дастуварду пешравии он хоси инсони комил нест. онҳо агар воқеан дӯстдори миллати тоҷик бошанд, дӯстдори давлати ҳукумат бошанд, марҳамат биёянд дар Тоҷикистон кор кунанд, худашонро нишон диҳанд, як ҷоро обод кунанд. аммо агар воқеан мо фикр кунем, аз дасти онҳо ягон чизи беш аз ҳамин нифоқ андохтан, ҷудоӣ андохтан намеояд, чунки онҳо як роҳи пулкоркуниро ёд гирифтанд. ҳамин марказҳои махсусе ки дар аврупо ҳастанд, ба онҳо маблағгузорӣ мекунанд, онҳо тамоми тӯҳмату буҳтонҳоро бар сари мо дар байни ҷомеаи мо паҳн мекунанд. муҳим аст, ки дар марҳилаҳои пуртазоди ҷаҳонишавӣ таҳдиду хатарҳои ҷаҳонӣ пешгирӣ карда шаванд ва бар зидди ин омилҳои хатарафзо, ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мегарданд, вокуниши саривақтӣ анҷом дода шавад. амалҳои фитнаангез ва ғаразноки ин гурӯҳҳо, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ худро фаъол меҳисобанд, таҳдидҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятӣ ва башариву фарҳангиро дар давлатҳо зиёд менамояд. аз ин рӯ бисёр муҳим аст, ки ҳар як сокини
мамлакат бо ҳисси баланди миллӣ ватандӯстӣ ва садоқат доштан ба ватан миллат ва ин сарзамин паи ободии тоҷикистон кӯшиш намоянд, на паи низоъ андохтан. зулфия раҳимзода, баҳодури қурбон, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. таваҷҷӯҳи шуморо ба рӯйдодҳои хориҷи мамлакат ҷалб менамоем. бинандаҳои азиз, дар натиҷаи таркиши нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ дар яке аз шоҳроҳҳои қисми шимолии шаҳри Кобули Афғонистон 9 нафар ба ҳалокат расида, 14 каси дигар маҷрӯҳ гардиданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат дар таҳияи ҳамкорони мо. хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Рашт ба кишти картошка шурӯъ карданд. деҳқонон соли ҷорӣ мақсад доранд майдони кишти картошкаро ба 1462 гектар расонанд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. картошкакорӣ асоси иқтисодиёти ноҳияи Раштро ташкил намуда, дар раванди амалӣ шудани барномаҳои пешбинишуда рушди соҳаи кишоварзӣ, ин соҳаи сердаромад рӯ ба пешравӣ дошта, бо зиёд шудани майдони кишт истеҳсоли маҳсулот ҳам афзуда истодааст. ин аст ки деҳқонони ноҳияи Рашт тасмим гирифтанд то соли ҷорӣ дар масоҳати 1462 гектар картошка кишт намоянд, ки нисбат ба соли гузашта 212 гектар зиёд мебошад. аз рӯи маълумоти ситоди ноҳиявӣ дар байни хоҷагиҳои картошкакории ноҳияи Рашт аз ҳама беш масоҳати кишт ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх рост меояд. рафти кишти картошкаи ҷамоат деҳоти Қалъаи Сурх соли 2020 ба 186 гектар кишти картошкара расонида будем. имсол нақша дорем ки ба 251 гектар кишти картошкара гузаронем. картошка дар ноҳияи Рашт аслан дар ду марҳила кишт мешавад, ки фосилаи байни он зиёда аз 20 рӯзро дар бар гирифта, аввалан деҳқонон дар таҳдаштиҳо ва баъдан дар мавзеъҳои баландкӯҳ, ки аз сатҳи баҳр қариб 2000 метрро ташкил медиҳад, кишт мегузаронанд. аз ҷумла заминҳои хоҷагии деҳқонии замониён дар мавзеъи дамоби ҷамоати деҳоти ба номи Нусратло Мақсум ҷойгир буда, аҳли заҳмати хоҷагӣ баробари бунёди боғҳои замонавӣ ба картошкакорӣ машғул мебошанд. ба гуфти сарвари хоҷагии деҳқонии замониён, солҳои охир картошкакорӣ ва боғдорӣ асоси зиндагии ҳар як хонаводаи мардуми кӯҳистон ба шумор рафта, деҳқонон аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони маҳсулот ба даст меоранд. картошка ростика мо камтар киш кародем, ягон 60 сотих зоитар буд, ҳосили хуб гирифтем. ҳамин тухми нағз буд, ҳосили хуб гирифтем, қариб 20 тонн картошка гирифтем ҳолна. кишти картошкаи мавзеъҳои баландкӯҳ асосан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак, Аскалон, Тагоба, Оби Меҳнат ва Ясман гузаронида мешавад, зеро иқлими ин маҳал барои ҳосилнокӣ ва сифати маҳсулот хеле ҳам мусоид буда. бо тавсияи олимон дар ин мавзеъҳо тухмиҳои хушсифат кошта мешавад, то деҳқонон ҳосили фаровони картошка истеҳсол кунанд. дар ноҳияи Рашт беш аз 3000 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият дошта, саҳмдорон ҳар сол аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони зироатҳои кишоварзӣ истеҳсол мекунанд. истифодаи оқилонаву самараноки ҳар як ваҷабзамин дар шароити кӯҳистони ноҳияи Рашт боиси пешрафти иқтисодӣ ва баландбардоштани дараҷаи некуаҳволии ҳар як хонавода ба шумор рафта, зеро ягона манбаи даромади мардуми ин ноҳияи дурдасти кишварамон асосан аз замин ва кишоварзӣ мебошад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. оила такягоҳи давлат ва асоси ҷамъият ба ҳисоб меравад. бо мақсади пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳои ҷавон пайваста аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. аз ин лиҳоз имрӯз кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ намуданд. гузориши хабарнигорои мо дар ин хусус. яке аз мушкилии ҷомеаи имрӯза пошхӯрии оилаҳои ҷавон мебошад. масъулон сабабҳои онро ба омилҳои гуногун вобаста медонанд. кормандони бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҷиҳати баланд бардоштани маърифати оиладории оилаҳои ҷавон ва навхонадорон, ҳамчунин оид ба тарғиби либоси миллӣ, номгузории тифл аз рӯи феҳристи тоҷикӣ, саривақт гирифтани шаҳодатномаҳои тифл, суҳбату вохӯрӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. имрӯз мувофиқи қонуни ҷумҳурии
تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی کارهای فهماندهی در محله‌ها گذرانده ایستاده ایم. عاید سری وقت گرفتن شهادتنامه تولد، عقد نکاح، بخش ثبت اسناد حالت شهروندی می‌گذراند. کارهای فهماندهی را ادامه داریم. بسیار شهروندان نامگذاری فرزندانشان را در هیئت عائله می‌گذرانند. شهروندانی که به ما مراجعت می‌کنند عاید نامگذاری، ما به آنها کتاب فهرست ملی تاجیکی را پیشنهاد می‌نماییم که از این کتاب به فرزندانشان نام‌های مناسب، نام‌های تاجیکی انتخاب کرده نامگذاری نمایند. همچنین از جانب عائله‌های روزگار دیده و روانشناسان هر هفته روزهای سه‌شنبه با عائله‌های جوان و جوانانی که به حیات مستقلانه قدم نهادن می‌خواهند صحبت‌های سودمند دایر کرده می‌شود. اینچنین عاید به معرفت عائله‌داری، احترام یکدیگر، نامگذاری تاجیکانه به طفلان و سری وقت گرفتن شهادتنامه تولد و پوشیدن سر و لباس عروسی از نیاگان به میراث مانده توصیه‌ها داده شد. باید گفتی بعضی از پدر و مادران فرزندان خود را با نام‌های دارای معنای کاسته یا نام‌هایی که به عنعنه‌های نامگذاری ملی بیگانه‌اند نامگذاری می‌کنند. تنظیم عائله پیش از همه حفظ سلامتی زنان و مادران، بلند برداشتن سطح معرفت و تحکیم موقع آنها در جامعه، اینچنین تربیت نسل سالم و تشکیل عاقلانه عائله میباشد. پیش از همه معرفت عائله‌داری را بین جوانان و نوخانه‌داران باید بلند برداشت. اهل جامعه به خصوص عائله‌های روزگار دیده، اهل ضیا، آموزگاران و دایره‌های دیگری جامعه با مقصد آماده کردن جوانان به حیات مستقلانه، پیشگیری از پاشخوری عائله‌ها، نیکوی خویشتبار نزدیک، کارهای تربیوی و تبلیغاتی را در بین اهالی باید وسیع براه مانند. کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در سمت پیشگیری پاشخوری عائله‌های جوان پیوسته با عائله‌ها صحبت و واخوری‌ها انجام می‌دهند. اینچنین به مراجعت کنندگان پیوسته مصلحت‌های حقوقی و روانی می‌دهند. پیشگیری در پاش خوردن عائله‌های جوان اجرای سنگین دارد، چون که جوانان امروز مسئولیت عائله‌داری را بر دوش والدین خود می‌گذارند. ما را ضرور است که پیش از آن که عقد نکاح دو جوان را می‌بندیم باید از جهت روانی دانستن حقوق‌های شهروندی و داشتن احساس بلند عائله‌داری را به آنها آموزیم. یعنی مصلحت روانشناس و حقوقشناس برای آنها حتمی است. همچنین در این روز به چند نفر عائله‌ها در منزل زیستشان شهادتنامه تولد فرزند با پیشنهاد نام‌های تاجیکی تقدیم کرده شد. گذراندن چنین جمامت‌ها پیش از همه به بلند برداشتن فرهنگ عائله‌داری، لباسپوشی ملی جوان دختران، احیای سنت‌های اجدادی، پیشگیری از نیکوی خویش و تباری نزدیک و بروقت، اینچنین پاشخوری عائله‌های جوان مساعدت می‌نماید. نورعلی صفامی‌دین، محمد نظری شریف برای برنامه اخبار. در ناحیه میر سعید علی حمدانی از جانب شعبه وزارت کارهای داخلی گروه کاری تأسیس داده شده در دیهات برای بلند برداشتن دانش‌های حقوقی اهالی دایر به مهاجرت مهنتی کارهای فهماندهی گذرانیدند. ادامه این موضوع در گزارشی سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویای میر سعید علی حمدانی با مقصد حمایت وضع حقوقی مهاجران مهنتی و سری وقت به رسمیت درآوردن حجت‌ها در قلمرو فدراسیون روسیه از جانب شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه اصحاب نمایندگان مقامات اجرایی کننده دولتی، جماعت‌های دهات، رئیسان کوچه و محله‌ها و ناظران منطقوی میلیسیا گروه کاری تأسیس داده شده است که آنها با ساکنان و پیوندان و نزدیکان مهاجران مهنتی باید بر رعایت طلبات قانونگذاری فدراسیون روسیه درباره وضع بود و باش به رسمیت درآوری حجت‌ها و مهاجرت مهنتی غیر رسمی کارهای فرماندهی را براه ماندند. فرمان پرزیدنت روسیه درباره دراز نمودن تمدید نمودن چاره‌های موقتی اوید به حل وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی در فدراسیون روسیه 15 دکبر سال 2020 اوید به رسمیت درآوری حجت‌های مهاجران مهنتی که غیر قانونی در قلمرو روسیه قرار دارند تغییر و الهه‌ها وارد شد و محتوای همین قانون را به شهروندان فهماندهی کردیم که با نزدیکان و پیوندان خود فهمانند که حجت‌های خود را به رسمیت درآورند. چنین کارهای ترغیباتی و فهماندهی این نوبت در یکچند کوچه و محله‌های جماعت شهرک مسکو نویه میر سعید علی حمدانی صورت گرفت. با اشتراک 47 نفر شهروندانی که پیوندانشان عین حال در مهاجرت مهنتی فدراسیون روسیه قرار دارند واخوری‌ها تشکیل نموده ماهیت این فرمان را فهمانده دادیم.
با تشبث رهبریت شعبه وزارت کارهای داخلی از جانب گروه کاری از جمله ناظران منطقوی میلیسیا در برابر کارهای فرماندهی میان اهالی همزمان به ساکنان و رقابای اطلاعاتی نیز دسترس کرده می شود که در آن ماهیت تغییر الهه و قانونگذاری فدراسیون روسیه درباره به رسمیت درآوری حجت‌های مهاجران مهنتی به طور مفصل درج گردیده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی و اعضای گروه کاری اقدام گرفتند که در دوره تشکیل چنین چهاربینی توسط پیوندان از حقوق‌های مهاجران مهنتی در قلمرو فدراسیون روسیه دفاع نمایند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان کارنمایی و قهرمانی‌های فرزندان ملت تاجیک را همیشه قدردانی و گرامی داشته جهت آشنا ساختن نسل نوروز به فعالیت و آثار گرانبهای شاعران و نویسندگان تدبیرهای مهم را عملی می‌نماید. یکی از این شخصیت‌ها قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده میباشد که سهم او در ادبیات و رشد فرهنگ نظررس میباشد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. اثر و داستان‌های جان شیرین، صدای آسیا، از گنگ تا کرمل و قصه هندوستان از آثار برجسته تاریخی میرزا ترسونزاده به شمار می‌رود که کشورهای هندوستان و پاکستان و قاره آسیا را به تصویر کشیده است. میرزا ترسونزاده از سال 1947 وقتی که به هندوستان می‌رود و سلسله شعرهای قصه هندوستان را می‌نویسد، از همینجا آبرو اعتبار میرزا ترسونزاده در عرصه بین الخلقی خیلی زیاد می شود و استاد ترسونزاده از همینجا سر کرده موضوع اساسی ایجادیات خود صلح و دوستی خلقها را اختیار میکند. امروز با تشبث دانشگاه ملی تاجیکستان در یک جایگی با اتفاق نویسندگان تاجیکستان بخشیده به 110 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده کنفرانسیای بین المللی علمی و عملی تحت عنوان میرزا ترسونزاده و ادب و فرهنگ ملی برگزار گردید. در کنفرانس علمی نمایندگان کورپس‌های دیپلماتی جمهوری هندوستان، جمهوری ازبکستان، شاعران و نویسندگان و استادان و دانشجویان اشتراک داشتند. در جمع آمد اشتراکچیان برآمد نموده سهم میرزا ترسونزاده را در رشد ادبیات تاجیک بلند ارزیابی کردند. میرزا ترسونزاده در تاریخ و تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانه گذاشته است. اشعار این شاعر توانای ملت تاجیک از موضوعات گوناگون از جمله محبت به وطن، مادر، خصلت‌های نیک انسانی و جبهه‌های مهم حیات ترکیب یافته نظم روح‌نواز و دلپسند این سخنوری بی‌نظیر به شمار می‌رود. استاد ترسونزاده توانست که وای شعر تاجیک را، ادبیات تاجیک را، فرهنگ تاجیک را به جهانیان معرفی کند. بنابراین ترسونزاده و خلق اینها مثلا توأم هستند. از شاعر خلق تاجیک میرزا ترسونزاده میراث بای و گرانبها به نسل امروزه به میراث مانده است که مطالعه آن برای جوانان راه درست و خودشناسی و خودآگاهی را تلقین می‌نماید. شاعر شروع از موضوعهای ملی تا مسائل بین المللی اظهار اندیشه کرده شعر و داستان، اثرهای صحنوی، فیلمنامه‌ها، مقاله‌های علمی و ادبی خود را به نیروی عظیم معنوی مبدل نموده است. همین است که اشعار بلندپایه و بلند مضمون میرزا ترسونزاده بین خواننده امروزه بسیار محبوبیت خاص پیدا کرده روی میز خواننده قرار گرفته است. منوشهر سلیمان، خل محمدی دولت، مقصد اخبار. بیننده های عزیز، این بود خبر گزارش های تازه که منظور شما نمودیم. شما رو با دیگر خبر گزارش ها در نشرهای بعد اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.